دما خوش به بینرین هجا ایرو 20 کانون 2021 جه روژان جه روژا دوشمی بویا رو گشادرین هری سر که هری بالکشین لسرانسری جهانی رو دانه می حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بلجاره کدن دما خوش به بینرین هجا ایران دخوازه دانوستاندنین پیمان نوکلیری ده زودترین دمیده به انجام ببه لف دانوستاندن لگوری داخوازا طهرانی نامشش برویه که گل جاران دانوستاندن ده نیوی در راوستیانه پشتی هاتنا ریوبریا سروک دولت نیوان آمریکای جو بایدن او حتی نها هفت کرین دانوستاندن دنابرا آلیان ده پیک هاتنه لحینا انجامه که بربچاف چینه بویا او دانوستاندن جی جبو دمه که کن هاتیه راوستاندن بردف که وزارت کارین در ویا ایرانی خطی بزاده گوت وان حتی نها لسر دو خالان لحف کرن او دانوستاندن شی و پشتی سرسال جاره کدن دست پی بکن. ریوبریا طهرانی بینا تخمین دکر امریکا دانوستاندن پیمانی لوازدمشینه. هرچه قاسی پشتی هاتنا ریوبریا سروک دولت یکبوی یا امریکای جو بایدن 6 نیسان دانوستاندن جاره کدن دست بکرن شی لی حتی آنها تو انجام نهاتیه گرتن. هری داوی 29 مجدار پشتی رابستاندن 5 مهانج دانوستاندن پیمان نوکلیری آلی لیویانای کومبون. گره هفتمین آ دانوستاندنان دبن چاودیریا یکتی اروپای دل پایتخت استرالیا ویانای پیکتی. در جلسات قبل توضیح داده شده. بردف که وزارت کارین در و یه ایرانی سعید خطیبزاده دیجوینا چاپمنی یه هفتانه ده تیکلداری هفدیتن ویانای داخویانی دا. سعید خطیبزاده دیار کرد که دانوستاندن ویانای در راست به دولت یکبوی امریکایی را هفدیتن پیک نانین او گوت بریا یکتی اروپای پیمان پیویز ریوبریا واشنگتن را هات نشاندن. خطیبزاده دازانین کلسر هر دو پیشنومه کجا عالی ایرانی و هاتن پیشکش کرن در لحفکرن چه بویا او گوت پشتی دانوستاندن درش لسر هر دو پیشنومه انجام اکتر کد. اگر ده دستپیکا دانوستاندنان ده آلیین دجبر همان هلوست نشان دابان او لحفکرن و هینا دمک نیستر پیک بهاتان. بردف که وزارت کارین در و یه ایرانی دیار کر که دانوستاندن لیویانای وی پشتی سرسال دیسا دست ببکن. سعید خطیبزاده لسر جنوب اکتیف کرنا سیستم این کامرین آژانس ناونتوی یا انرژی اتمی لناوندا کرجی ده چارچوبه ریکفتنا پیمان نوکلیری دجی افتشتانی زمان. پشتی که ریکارین تکنیکی و اولهی ین پیویست بین کرن امه ری بدن که سیستم کامره لناوندا نوکلیری یا کرجی بین اکتیف کرن. دوی واری ده تو پرسکریکن منینه. سروکی بری یه دولت یکبوی یا امریکای دانالد ترامپ گلانا 2018 با آوایی که یکالیج پیمانی وکشیا بو. تهرانیش اف یک شخواره کره بو هنجد و 2019 دا دست به بین پیکرنا قدخه نوکلیری کر. بل هر دو وقت که دکو هلوستا ولاتین روش آوایی او ناتوی لهمبری روسیه هینا تونترد به انگلیستان وجاره سیاست آخواه یا لهمبری مسکوی داگوهرتن او گوت در روشه که شهر یادنا برا اوکراین و روسیه ده اوی لشکرین لندنی لپیشبری روسیه رانا بسته. افدمه که دریجه لهمبری ایریشه که محتمل روسیه لدیج اوکراینای هزین جهانی دنوات هفگری دنه. امریکا یکیتیا اروپا و ناتو پوتین هشار کرن کو گر ایرش پیک وره و بردلین و گران بن. لسر همان مجاری وزیر پاراسنی بریتانیایی بین ویلز داخل یکدم. ویلز آنی زمان کو اگر شر دست پی بکه احتمالا پرکیمه کو بریتانیا لشکرین خواه بشین اوکراین او هاگود. جوی روشی کیف آگاه داره. صدماویه که جی اوه کو اوکراین نه اندامی ناتویه. دوی واریده پیوست ناکه کو ام مروان بخاپینن. وکدن لازمه بیزانین کو ایریشا لدیجی اوکراین نای واتیا ایریشا لدیجی ناتویم. در روشا هیده نزلالا کو و پوتین ایریشی اوکراینی بکم. لی توی ویکی جی تفگرا لشکری اوزیده کرنا لحیز آل سنوری
دمشین جی نشانه آویکیه لهمبری ویروشه لندن دو وار دیپلماتیک ده و دستکی بده اوکراینایه. بله فیلیپین هینا بردیرا باگرا راید ده جبر باگرا لولات حتی نها 375 کسان جانا خواج دزدانه و به صدان کس جی وندانه هر وها بیتری 780,000 کس جی باگرا کو رودای باندور بونه تیمن دستوردان آلزگین جبو لیگرنا کسین کو حتی نها وندانه خباتین خواه دوام دیکن. فیلیپین هینا جی کابوسا باگرا رای خلاص نبویه. باگرا کو بلزا ساعت ده 195 کیلومتر تفگر دکه لگلک هریمان بو سدما قطبون الکتریک و ویرانیه. باگری هری زیده باندور لناوند و باشور و رشلات والات کر. بیلانچوه کسین جبر باگری جانا خوش دست دین جی زیده دبه. حیانها پرانیا وان ججب و بوهولی 375 کسان جانا خوش دستانه. هری کم 500 کس بریندار بون. جبو 56 کسین ونداجی خباتین لگرین دوام دکن. تیمین رزگار کرنه جی دیمنی کل پیشی خوا دیتنه به ویرانیه که بیک ایمانی پیناسه کرن. باگره کو بخوره باندورا باران و باهوز زیده کری بو سدما کو گل کرم دبن آوه ده بمینن و لگل گندان جی مال و ریزیان ببینن. هات دست نشان کرن کو نیزی 780,000 کس جبر کاریست مخدور بونه و 300,000 گندی جی جبو جهن اوله هاتنه و گوهستن. ارتشا فیلیپین جبو پشکریا آلیکارین لزگین و خباتین لگرین و رزگارکرین لشکرشاندن هرمی. سروک دولت رودریگو روترته یکو لهرم لیکورین کر دیار کر که $40 میلیون آلیکاری بداین. لولات هر سال بقاسی 20 باهوز و باگرچه دبن. باگر هایان که سال 2013 رابوی وکه باگر هری کجر آل ولات دیناس کرن. ده انجام باگری ده 6,000 کس مرن و ویرانیه که مزنجی رو دا. تایفون پشتی فیلیپینی بری خدا دریا چینی باشور. جبر وی اکی لهونگ کنگ ولاتی کتن آلارمی. سه سال دسر شورشا کانون را درباز بو بریا 3 سالان به چالکین خواه گل سودان کاری بو داویل رژیم عمر البشیر بینه ده چالکین سالوگرا روژه ده برتکن لدیج ارتشا دربکار جی هینا زیده تر بون سودانیان جارکدن دا خوازا خویا ریو بریا سیویل دوباره کرن. بریا 3 سالان لسودان گل کاری بو بخوا پیشاندانان داویل دسلاتا عمر البشیر بینه. ده سالوگره هلوشاندنا رژیم البشیر کجر شورشا کانون تی گوتن ده به هزاران کس لقادان بون. لگلم پریا ولیت به تایبت لپایتخت خرطوم لدیجی سروک مجلس سروریا فرماندار عبدالفتاح البرهان کد 25 جوت مهده لولید دربه بیک آنی داکتن قدان و دروش مگوتن. خوا پیشاندیران به داخوازا دزوترین دم ده ریوبری را دستی سویلان بیکرن حتی کوشکا سر و کوماری یا لپایتخت مشیان. خوا پیشاندران آلا سودانه اوینه کسین کدو خوا پیشاندان دشی دربه دهاتن کشتن هلگرتن. گلک جاران دروشمین گل بهستره و نممکنه که پاش ده وکشه گوتن. خوا پیشاندران هر وها دیار کرن که او پیمانا که 21 مجدار دنافبره البرهان و حمدوک دهاتی امزکرن قبول نکن. هات راگهاندن که هزین اولهیش بو که خوا پیشاندران لنیزی کشکا سرو کوماری بلاف بکن گازا رون دکریج بکار آنینه او گله باراندن هوایه. پشتی مداخله خوا پیشندران دیار کرن که اوی مینا چالاکی رونشتنه یا دان ایواری که البشیر هلوشاند چالاکی رونشتنه پیک بینن. منذ حدوث التغيير كان افترض الانتخابات تجري في أبريل.
25 جوتمهê artêşa Sudanê li welat bi pêşengiya fermandar Abdulfetah Burhan derbe pêk anîbû. Piştî zextên zêde Burhan ne çarma bû ku bi hemdûk re li ser rêveberiya hikûmetê li hev bikin. Ji bo vê yekê 21 mijdarê peymaneke navbera aliyan hate îmzekirin. Li gorî peymanê heta 2023 wê hikûmet bi artêşê re were parvekirin. Ji aliyê din li gorî komîteya bijîşkên serbixwe dixwepêşenderên li dijî derbeyan de herî kêm 45 kesan jiyana xwe ji destan. Ji sibatê ve artêşa Myanmarê welat bi riya darbeyê birêve dibe. Hate îdiakirin ku artêşa Myanmarê di meha tîrmehê de rêzekûmkujê li hemberî sivîlan pêk anîne û di encamê de herî kêm 40 kes hatine kuştin. Di rapora lêkolînê ya BBC de îfade û dîmenî 11 şahidan bi wêneyên ku rêxistina Myanmar Witness ku navenda wê li Brîtanyayê li ser binpêkirên mafiyên mirovan yên li Myanmarê lêkolîn dike berhevkirine. Li gorî nûçeyê kesên ku karîna xwe ji kuştinên artêşa Myanmarê yên li dijî sivîlan rizgar bikin û şahidiyên bûyerê gotine leşkerên Myanmarê piştî dorpêçkirina gundiyan zilamên ku ji hev cuda kirine kuştine. Di dîmenên ku BBC bi destxistiye de jî dê diyarkirin û derketiye holê ku beriya ev kes werin kuştin eşkence li wan hatiye kirin. Piştî kuştina wan jî ew du gorên komî de hatine veşartin. Tê gotin bûyer meha tîrmehê li navçeya Kanî ya herêma Sagingayê Rûdayê. Di encama serdegirtina çar navçeyan de bêtirî 40 kes hatine kuştin. Ji yekê sibatê ku artêşê li welat darbe pêk anî heta niha 1200 kes hatine kuştin û nêzî 10,000 kes jî hatine binçavkirin. Berîserokê dêra Katolîk Papa Francis got kesên ku şiddeta li dijî jinê kirine heman bêje mîna şeytanan e gotina Papa weke bersiva wî ya herî xurt li hemberî tundiya li ser jinê jî hate nirxandin. Papa Francisco di kanala Tak 5 a İtalyayê de axaftine kir. Papa got gelek jin di malên xwe de tundî û dezdirêjî li ser wan têne kirin. Papa bi jina binavê govîna re axivî û diyar kir ku ew bi 4 zarokên xwe re ji mala ku tundî lê hatiye kirin reviyaye. Govîna destnîşan kir ku jinên rastî îstismarê tên rûmeta xwe winda nekirine. Papa ji destpêka pandemiyê ve di derbarê şiddeta nava malê de daxuyanên cudadan. Qedexên derketina ji malê ku weke tevdîrên parastina ji vîrusa koronayê bûn li seranserê cihanê tundiya li nava malê zêde kir. Belîbînerên hêja li Tirkiye polîtikayên serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan aboriya welat her kulçe lewaz dike û vêyekê jî civakê ji hev dixe tevê 5 destwerdanên Banka Navendî ya Tirkiyeyê ku bi qasî 6.5 milyar dolar xistiya bazarê lê dîsan nekarî pêşî li daketina lîreyê Tirkî ya li beramberî pereyên biyanî bigire dolar hefte bi rekoreke nû dest pê kir û 17.6 TL jî derbas kir li İzmîrê jî bi hezaran kes li dijî polîtikayên rejima Erdoğan yên derbarê aboriyê de meşen û bi yek dengê gotin diçin û wê biçin. Çalışılan karanlık senaryolar Piştî axaftina şevê din a Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan ku gotibû daxistina faîzê pêdiviyekê olî îro li gel vebûna borsayê lîreyê Tirkî dîsa li beramberî dolar û diravên biyanî bi awayekî lez nirxê xwe daket. Yek dolarê Amerîkî hevde bihînok 6 lîreyê Tirkiyeyê derbas kir û euro jî gihîşte 19 bihînok 33 lîreyên Tirkî. Daketina lîreyê Tirkiyê di demekê de ku Banka Navendiya Tirkiyê 5 caran destberdana bazarê kiribû û 6.5 milyar dolar xistibûn bazarê. Her çi qasî ev yek weke pêngava pêşîgirtina li bênirxbûna lîreyê Tirkiye hatibe kirin jî lê nekarî encamê bigire. Banka Navendiya Tirkiyê di nava hevde rojan da destpêka meha kanûnê de 5 caran destberdan kir. Daketina buhayê lîreyê Tirkiyê li hemberî dolar û diravên biyanî ji aliyê hemû cîhanê ve tê şopandin.
کنفدراسیون سندیکایên ketkarên cemaweriyê kesk li qada gün doğdu ya İzmirê bi duruşma em nikarin debara xwe bikin û ji bo jiyanekî însanî em li qadana çalakî li darxistin. Bi hezaran ketkar beşdarî mîtîngê bûn. Bi hezaran ketkarên li qada Cumhuriyetê kom bûn heta qada gün doğduyê meşiyan. Bi hezaran li qadê gotin diçin û wê biçin. Di nava sala 2021 de li Rusya gelek caran metirsiyên êrişên terorî derketin pêş, Serokdewletê Rûsyayê Vladimir Putin ragihand ku ji destpêka 2021 ve sû dijî êrişên terorî wan rê li 61 êrişan girtine. Vladimir Putin bi mebesta roja karmendên dezgehên ewlekariyê ji qenala Zvizdara axivî û pesna tevkariya xebatên ewlehiyê ji bo parastina welat da. Putin dazanîn ku di 11 salên dawiyê de zêdeyê 200 êrişên terorî hatine astenkirin û wiha got. Di heman demê de hejmara sûcên terorî yên ku hatine kirin jî gelekekîn bûne. Piraniya sûcên wiha di qonaxa amadekariyan de têne tespît kirin. Di 11 hên destpêka salê de bi saya hewildanên yên hevseng sûdû êrişên terorîstî hatine jinavbirin. Putin yê ku ev encam bi êrînî binavkirî jî anî ziman ku hîna li pêşiya wan gelek pirsgirêk hene. Serokê Rûsyayê got, êro rewşa dijwar a navneteweyî xweze û asta dijwarî û metirsiya nûjen, daxwaza karên servîsa îstixbaratê ji bo têkoşîna dijwar û bê tawîst li dijî terorê ku karê xwe yê sereke û pêşînin hîna zêdetir dike. Belê li Ewropa xwepêşandanin li dijî neçarkirina derziya li dijî Covid-19 careke din hîn ev xwepêşandan berfireh bûne. Li Almanya careke din xwepêşandîran ên ku berfireh bûne li gelek bajaran hatin li darxistin, çalakiya herî mezin jî li bajarê Hamburgê bû. Li Belçika û Hollanda jî xwepêşandanên tevdîrên nû yên ji bo parastina li dijî vîrus û neçarkirina bikaranîna derziya li dijî vîrusê jî şermezar kirin. Li gelek bajarên Almanyayê bi hezaran kes li dijî tedbîrên hikûmetê yên ji bo têkoşîna li dijî vîrusa koronayê daketin qadanê. Xwepêşandana herî mezin a li Hamburgê hatin darxistin. Li gorî agahiyên ji aliyê polîsan ve hatin girtin, di çalakiyê de pankertên binivîsa êdî bese dest ji zarokên me berdin û ji derzîlêdana mecbûrî re na hatin bilindkirin. Ji hevdê kanûnê ve li Hamburgê di xwepêşandanan de bikaranîna maskeyan neçariye. Di xwepêşandana duh de organîzatoran gelek caran hişyarî dabûn beşdaran ku bi aştiyane tev bigerin û maskeyan bikarbînin. Li bajêr heysit polîs ji bo ewlekariyê li ser karbûn. Ji vê hefteyê ve li Almanyayê derzîkirina zarokan 5 salî û mezintir dest pê kir. Li gorî lêpirsînên ji aliyê şirketa Wilt ve hatine kirin, ji sedî 44 dê û bav bi derzîkirina zarokan re ne. Li Belçîka jî xwepêşandanên li dijî derzîkirina Covid-19 hebû. Li paytexta Brukselê tevlîbûna tund yên ji bo rêgirtina li vîrusê ji aliyê xwepêşandîran ve hate şermezar kirin. Destpêkê her çi qasî meş bi aştiyane destpê kiribe jî lê piştî demeke ev yek veguherî pevçûnan. Li gorî çapemeniya herêmê 13 kes hatin binçavkirin. Li Hollanda jî bi heman armancî xwepêşandan hebûn. Jimareke xwepêşandêrên li bajarê Den Haag li hev kom bûn. Xwepêşandêran tedbîrên tund yên ku hikûmetê çardê kanûnê girtî û heta nehê çilê wê dibistan girtîbe şermezar kirin. Ji sedî 85 nüfusa Hollanda li dijî derzîkirina vîrusê ye. Ev yek jî hem wextî wê yekê tê ku li welat pêketiyên vîrusê zêde dibin. Beribînerên hêja em li vir digihêjin dawiya bultena xwe ya cihanê û dibêjin heta sibe carekê din werin pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şa li baxtar.